Ni ihaho info ukomeje gukurikira tukugezaho amakuru menshi dukomeje kugenda ducukumbura uko yakabaye na makuru agezweho rero tukwibutsa gukora subscribe cyangwa se abone urabikora rero ukanze muri iryo jambo ubona hasi aho ngaho cyangwa se ukande mu nzogera ubundi iyo wakoze rero ako kanya uhita ubona amakuru akugeraho iyo wakanze mu ijambo subscribe ubundi ugakana no mu nzogera rero dushyiraho video ugahita ubona notification yayo maze rero ntukajye ucikwa n'amakuru yacu tuba twaguteguriye. Amakuru ni menshi twagiye twegeranya uko yagiye avugwa hirya no hino ku isi maze turayakwegeranyiriza. Muri make twakubwira yuko Dr Kayumba Christophe yakatiwe igifungo cy'imyaka 2 isubitse. Iyo ni inkuru tuza kugarukaho, ariko kandi nkakubwira yuko ngo hari n'abashumba b'itorero rya ADEPR basaga ikigero cya 75% barangije amashuri abanza gusa. Ni inkuru yatangajwe nayo tuza kukugarukiraho muri aya makuru rero tuza kugenda turambura 5 kuri 5. Gusa ariko twanakubwira yuko ubu hanze y'u Rwanda hari amakuru avuga yuko rero Hamas yahigiye kugaba ibitero kuri Israel kugeza irimbutse. Ni amakuru akomeje kugenda atangazwa natwe dukomeje kugenda ducukumbura, ariko kandi twanakubwira yuko Papa Francis yagaragaje ko umuti w'intambara yigaza ari ukubaha ubwigenge, ngo ni ukubaha ubwigenge. Dutangira rero n'amakuru yacu, n'amakuru menshi dukomeje gucukumbura uko yakabaye utagomba gucikwa rero hano kuri ihaho info. N'amakuru tugomba kukugezaho uko yakabaye agenda atangazwa mu bitangazamakuru bitandukanye. Twanzika rero n'inkuru yacu ya mbere twakubwira yuko Dr Paul Gitwaza yagejejwe mu nkiko. Urukiko rwisumbuye rwa Gasabo mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali rwaburanishije urubanza ruregwamo intumwa Paul Gitwaza, umuyobozi w'itorero Zion Temple. Abashumba 6 bari mu barishinze basabye urwo rukiko kwemeza ko Paul Gitwaza atakiri umuvugizi waryo. Basabye ko icyemezo cy'urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere RGB kivuga ko abo bashumba nta bubasha bafite bwo gukuraho Gitwaza. Basaba ko iki cyemezo giteshwa agaciro. Abarega n'uregwa Paul Gitwaza nta numwe wari uhari mu rubanza. Ababunganira mu mategeko babwiye urukiko ko hari inzitizi zituma urwo rubanza ruburanishwa mu mizi. Pasiteri Jean Baptiste Tuyizere, umuvugizi wa Paul Gitwaza, yabwiye Radio Ijwi ry'Amerika ko kugeza ubu umwuka mu itorero Zion Temple Celebration Center umeze neza. Yagize ati kugeza uyu munsi itorero nta kibazo rifite, itorero riratuje riratekanye, turimo turasenga turaramya Imana. Akomeza avuga ko umurimo w'Imana ukomeje nk'uko bisanzwe kuko nta kibazo gihari. Pasiteri Tuyizere avuga ko abapasiteri uko ari 6 atari aba Zion, ati bagiye bava mu itorero mu bihe bitandukanye nk'uko hari abandi bakirisitu batangiranye naryo uyu munsi bakaba batagihari. Imihamagaro y'abantu igenda iza mu buryo butandukanye. Umuryango Authentic World Ministries watangijwe n'abantu basaga 200 icyakoze witoramo abayobozi ngo bawuyobore mu gihe runaka. Ni amakuru akomeje kugenda atangazwa. Andi makuru aravuga yuko rero Dr Kayumba yakatiwe igifungo cy'imyaka 2 isubitse. Urukiko rukuru rwahamije Kayumba Christophe icyaha cy'ubwinjiracyaha mu gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato. Ni icyaha yakoreye ngo ku mukobwa wari umukozi we wo mu rugo, ahanishwa igihano cy'igifungo cy'imyaka 2 isubitse mu mwaka umwe. Urukiko rukuru rwemeje ko Dr Kayumba Christophe adahamwa n'icyaha cyo gukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato umuntu ufite nibura imyaka 18 ndetse n'icy'ubwinjiracyaha muri icyo cyaha yakoreye ku wari umunyeshuri we muri Kaminuza y'u Rwanda ishami ry'itangazamakuru. Ubushinjacyaha bwari bwarajuririye urubanza rwaciwe n'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwagize umwere Dr Kayumba Christophe ku byaha yarakurikiranyweho. Icyemezo kimugira umwere cyasomwe ku itariki 22 Gashyantare 2023 ndetse ahita arekurwa, ariko ubushinjacyaha buhita bujurira. Urukiko rukuru rwemeje ko ubujurire bw'ubushinjacyaha bufite ishingiro kuri bimwe. Rwemeje ko Dr Kayumba Christophe ahamwa n'icyaha cy'ubwinjiracyaha mu gukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato umuntu ufite nibura imyaka 18, rumuhanisha igifungo cy'imyaka 2 n'ihazabu y'ibihumbi 250 y'amafaranga y'u Rwanda. Urukiko rukuru rwategetse ko igihano cy'igifungo cy'imyaka 2 Dr Kayumba Christophe yahanishijwe gisubitswe
mu gihe cy'umwaka umwe. Dr Kayumba Christophe yafunzwe hafi umwaka n'amezi 4 mbere y'uko agirwa umwere n'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge muri Gashyantare uyu mwaka. Ubwunganizi bwe bwatangaje ko igihe yafunzwe kitazabarwa kubera ko yaragizwe umwere. N'amakuru y'Ihaho Info ukomeje gukurikira, tugenda ducukumbura amakuru yagiye avugwa hirya no hino. Andi makuru aravuga ko Shikama wagereranyije amagambo ya Mukurarinda n'aya Mugesera yakatiwe acibwa n'amafaranga. Amakuru yatangajwe kuri uyu munsi. Shikama Jean Dodier wagereranyije amagambo umuvugizi wa guverinoma wungirije Alain Mukurarinda yavuze kuri Banyahe nayo Lewo Mugesera igeze kuvuga, yakatiwe igifungo cy'imyaka 10 acibwa n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 1. Ni icyemezo cyafashwe n'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge kuri uyu wa 2 Ugushyingo 2023 nyuma yo guhamya Shikama icyaha cyo gupfobya jenoside yakorewe Abatutsi no gukurura amacakubiri. Ibi byaha Shikama yahamijwe bikomoka ku majwi yifashe muri Nzeri 2022 aho yumvikanye asanisha amagambo ya Mukurarinda yavuze ko izina rya Banyahe nayo Lewo Mugesera yavugiye ku Kabaya muri Ngororero mu mwaka w'1992. Shikama yagize ati, nsanga icyo Mukurarinda yakoze kingana n'amagambo uwitwa Lewo Mugesera yavugiye ku Kabaya ubwo yavugaga ngo Abatutsi bakomoka muri Ethiopia ngo basubizweyo. Amagambo Mukurarinda yaraherutse kuvuga nashishikariza abari batuye Banyahe kwimuka. Yagize ati, rimwe na rimwe abantu batinya kuvuga ibintu cyangwa bakabica ku ruhande. Niba abantu batuye ahantu n'abaturage baho bahatuye n'abandi ku ruhande bahatuye bakahita Banyahe nuko ari heza se. Nyuma yaho Shikama avuze ayo magambo kuri Mukurarinda, urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rwamutaye muri yombi tariki 10 Nzeri 2022 n'umukurikiranyeho gupfobya jenoside no gukurura amacakubiri. Tariki ya 13 Nzeri 2022 Mukurarinda yatangaje ko amagambo ya Shikama atigeze amuhungabanya kubera ko ari umunyamategeko. Asobanura ko kandi ari amatakirangoyi. Ati, nabifashe ngewe nk'ibisanzwe, ahubwo naratangaye numvise nimugoroba ngo bamufashe. Nge numvise ko asanzwe avuga, ndavuga nti ibi ngibi usesenguye vraiment nabyita nko gusaza imigeri cyangwa amatakirangoyi. Mu rubanza rwe rwabaye tariki ya 4 Ukwakira 2023 ubushinjacyaha bwari bwamusabiye guhamywa ibyaha 2 hanyuma agakatirwa igifungo cy'imyaka 14 agacibwa n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 2. Shikama yari yaremeye ibyaha ariko asobanura ko yabitewe n'ihungabana rituruka kuri gahunda yo kumwimura hamwe na bagenzi be muri Banyahe. Yanasobanuriye urukiko rwisumbuye ko yaje kwandikira Mukurarinda amusaba imbabazi kandi ko yazimuhaye. Yaboneyeho gusaba koroherezwa igihano kugira ngo azabone uko ajya kwita ku muryango we. N'amakuru dukomeje gucukumbura menshi, ariko hanze y'u Rwanda naho hakomeje gutangazwa amakuru yihuta cyane, nayo turimo kugenda ducukumbura uko yakabaye uyumvira hano, kandi amakuru n'amakuru agezweho akomeje kugenda atangazwa. Mbere ko tujya hanze y'u Rwanda ariko nakubwira yuko inkuru natangiye nkubwira yuko ubu ngubu muri ADEPR habarurwa ngo abashumba b'itorero rya ADEPR basaga 75% barangije amashuri abanza gusa. Urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere mu Rwanda RGB rwabwiye abagize inteko ishinga amategeko kuri wa 3 itariki ya 1 Ugushyingo 2023 ko abarenga 75% mu bashumba b'itorero rya ADEPR ry'abapantekonte mu Rwanda ADEPR bafite urwego rw'amashuri abanza gusa. Umuyobozi mukuru wa RGB Dr Yusita Kayitesi yahishuye urwego rw'ubumenyi rw'abapasteri ba ADEPR ubwo yamurikaga raporo y'ibikorwa bya RGB mu mwaka wa 2022 2023 ndetse na gahunda y'ibikorwa y'umwaka wa 2023 umwaka wa 2024 ibyo uru rwego ruzakora. Yagize ati, twasuzumye ubuyobozi bw'abashumba b'itorero rya ADEPR dusanga bafite urugendo rurerure ku bijyanye n'ivugurura. Kugeza ubu abarenga 75% by'abapastori ba ADEPR bafite urwego rw'amashuri abanza gusa. N'amakuru yakomeje gutangazwa. Yavuze yuko kandi abapastori barenga 1000 birukanwe batarangije n'amashuri abanza. Yavuze ati, nta bushobozi busabwa bafite bwo kuyobora amatorero yabo. Yavuze ko hari kandi andi matorero afite ibibazo nk'ibyo. Ati, twabanje kwibanda kuri ADEPR kuri inshuro kuko ifite
abizera miliyoni 2.8 miliyoni 2.800.000 akaba ari umubare munini w'abanyarwanda. Kuri ubu ikoresha abakozi barenga 4,000. Turashaka kubaka itorero kugira ngo rigire ubuyobozi n'ubushobozi bukomeye. Akomeza avuga ko kandi amavugurura azakomeza. Iperereza ku mikorere y'amatorero ya Pentecote na ADEPR muri 2022 ryerekanye ko imiyoborere mibi ariyo nyirabayazana y'amakimbirane akomeje kuba muri iryo torero. Ati ubuyobozi bwa ADEPR bwaranenzwe, bityo twirukana abayobozi, duhagarika abayobozi kandi dushyiraho komite y'agateganyo. Twahaye abayobozi gushyiraho amategeko n'inzego z'itorero. Bibaye ku nshuro ya gatatu ibibazo nk'ibi bibera muri ADEPR. Niyo mpamvu twohereje itsinda ryo gusesengura ibiri inyuma y'amakimbirane. Urakomeza kubana na Ihaho Info mu makuru menshi dukomeje kugenda tugucukumburira. Kandi ubu ngubu urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere RGB rwavuze ko mu mwaka wa 2022 ishyirahamwe ry'amatorero ya Pentecote mu Rwanda ADEPR yashyizeho abayobozi bashya mu rwego rw'igihugu. Rivuga ko ryakoze ku bibazo byakunze guteza ibibazo muri iryo torero. Itegeko rivuga ko amashyirahamwe yose ashingiye ku kwizera agomba kuyoborwa n'abarangije teolojiya, cyangwa se bitabaye ibyo ntibemerewe gukora. Iri tegeko ryatangiye gukurikizwa mu gukumira ubuyobozi bubi mu matorero nk'uko bitangazwa n'urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere mu Rwanda, anarwo rushinzwe gukurikirana imiryango ishingiye ku myemerere. Naho hanze y'u Rwanda amakuru akomeje kuvugayo nuko Hamas yahigiye kugaba ibitero kuri Israel kugeza irimbutse. Umwe mu bayobozi bakuru b'umutwe wa Hamas wo muri Palestine, Ghazi Hamadi, yatangaje ko ibitero byo ku itariki 7 Ukwakira 2023 bagabye kuri Israel bigahitana abarenga 1,400 byari agatonyanga mu nyanja. Yemeza ko bazakomeza kugera Israel irimbutse burundu. Uyu mugabo wari watumiwe na televiziyo muri Libani yagaragaje ko kuva Israel yashingwa mu burasirazuba bwo hagati byabaye intandaro y'ubugizi bwa nabi n'umubabaro ukomeye. Ano mpamvu yagize ati tuzagaba n'igitero cya kabiri, icya gatatu, icya kane kugeza kiriya gihugu kirimbutse. Ati Israel nta mwanya ifite ku butaka bwacu, tugomba kuyikuraho kuko irajwe ishinga no gukora amahano, haba mu bya politike, umutekano ndetse no mu bya gisirikare. Hamadi yashimangiye ko bashaka kwigisha Israel isomo itazigera yibagirwa, ndetse ahamya ko bazabikora inshuro nyinshi nk'uko Harezi yabitangaje. Abajijwe impamvu bibasiye Israel bakica n'abasivile, uyu mugabo yavuze ko Hamas itashakaga kwica abasivile nubwo ibitero yagabye byageze ku butaka bikica nabo batateganyaga. Gusa ashimangira ko ibyo bari gukora byose byemewe. Uretse abanya-Israel bishwe mu gitero cyagabwe na Hamas, hari n'abandi nibura 220 bivuga ko bafashwe bugwate na Hamas ku itariki 7 Ukwakira 2023, ndetse imiryango yabo yasabwe ko yagirana inama n'abaminisitiri ba Israel kugira ngo babasobanurire uko aba bantu bazatabarwa. Israel ikomeje guhangana n'umutwe wa Hamas hashakwa uko abo bantu babohozwa, aho mu cyumweru gishize igisirikare cy'iki gihugu cyatangaje ko kimaze kurasa ibirindiro 150 by'umutwe wa Hamas byari mu buvumo ahantu hatandukanye. Mu byumweru bisaga bitatu intambara ya Hamas na Israel imaze, abayiguyemo bararenga 8,000. Ishami rya Loni, ni ukuvuga umuryango w'abibumbye rishinzwe uburenganzira bw'abana, rikagaragaza ko abana bagera ku 3,500 bamaze kugwa muri iyi ntambara. Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu aherutse kubwira abanya-Israel ko intambara igihugu cye gihanganyemo n'umutwe wa Hamas ikomeye ndetse ishobora no kumara igihe kirekire, aho yayigereranyije n'iya kabiri yo gushaka ubwigenge. Tukivuga ku makuru avuga kuri Israel na Hamas, rero ubu ngubu haravugwa amakuru y'uko rero Papa Francis yagaragaje ko umuti w'intambara y'i Gaza ari ukubaha ubwigenge bwa Palestine. Umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika ku isi Papa Francis yavuze ko nta munsi n'umwe intambara izigera iba igisubizo. Ashimangira ko icyarangiza amakimbirane n'umwuka mubi umaze imyaka hagati ya Israel na Palestine ari uko habaho ibihugu bibiri kandi kimwe kikubaha ubusugire bw'ikindi. Ibijyanye n'intambara ihanganishije Israel n'umutwe wa Hamas ukorera i Gaza, Papa Francis yabigarutseho kuwa gatatu mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru cyo mu Butaliyani RAI,
Muri iki kiganiro Papa Francis yasabye Israel na Palestine kubana mu mahoro nk'abaturanyi. Ati intambara ntawe uyitsinda, mu ntambara urushyi rumwe ruganisha ku rundi kandi urwa kabiri rukaza rukomeye ugereranyije n'urwa mbere, ibintu bigakomeza gutyo. Papa Francis yavuze ko igisubizo cy'iyi ntambara kiri mu kubaha ubwigenge bwa Palestine. Ati ku bantu babiri bagomba kubana, igisubizo kirimo ubwenge n'icy'ibihugu bibiri nk'uko byateganywaga n'amasezerano ya Oslo. Ibihugu bibiri, Yerusalemu ikagira amabwiriza yihariye ayigenga. Muri iki kiganiro Papa Francis yavuze ko aya makimbirane aba yihishwe inyuma n'ibigo bikora intwaro biba bishaka amasoko. Ati buri ntambara ivutse ni ugutsindwa, nta kintu intambara ikemura. Amahoro niyo atuma abantu bagira ibyo bageraho binyuze mu biganiro, kandi nibyo byakemura ibibazo. Ikibazo gikomeye kiracyahari kandi kiracyari inganda zikora intwaro. Umwe mu bantu bumva neza ibijyanye n'ishoramari twahuriye mu nama yambwiye ko uyu munsi ishoramari ribyara inyungu zikomeye, ariko kandi inganda zikora intwaro nizo zikomeje kubyungukiramo. Amasezerano ya Oslo Papa Francis yagarutseho yashyizweho umukono ku itariki 13 Nzeri mu 1993 no mu 1995 hagati ya Yasser Arafat wari uhagarariye Palestine na Rabin wari minisitiri w'intebe wa Israel. Yagenaga kandi ko Palestine iba igihugu cyigenga ndetse Israel igakura ingabo zayo muri West Bank na Gaza. Aya masezerano ntiyaje kugera ku musaruro yari yitezweho kuko intambara z'abanya-Israel n'abanya-Palestine badashaka gusangira igihugu zayitambitse, ndetse biza kubyara inkundura izwi nka Itafad ya kabiri. Ni amakuru dukomeje gucukumbura. Ushobora kudusura rero ukomeje kugenda udukurikira mu makuru menshi tugenda tugucukumburira. Utarakora subscribe cyangwa se abone ku Ihaho Info, ushobora rero kudusura mu buryo bwihariye ugakanda kuri subscribe cyangwa se abone, ubundi rero ukajya ukurikira amakuru abagezweho dukomeje kugenda ducukumbura akantu ku kandi. Ujye udukurikira amasaha ku yandi, rero tubane 5 kuri 5. Ngaho ukomeze ugire n'ibihe byiza.